Kani gadega Batisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Ke St. Peter's Secondary School Laitlyngkot, haka arpun reu tarik mentau bna risau kelapan ha perdana ya ke Jingrakhe ya ke Jingdap sanpau Snem jong nega skol nadu bala seng yaka. Bat ya ke ni ke Jingrakhe ke belane baru si Snem nantar lasdang nadu ke arpun tarik bna risau jong Snem arajar kan reu balala. Ya ke ni ke Jing penha perdana ya ke ni ke Jingrakhe lawan bansak hilang ru dau menteri badai pet ya ketnan ki kampan roy jong sarkar jela uba Roni Vilingdo ubaralong kongsan hak jelang. Kat ba UMLA ke seorang constituency uba Titus Khan ubaralong sembut kongsan. Ki wede ki balai dan lang hak ni ke si ki kentop ya ki arngot ki MDC kata uba Jan Seng Tensong bat uba Donovan Karwan lang. U Archbishop ke Jela Nyamba Shillong ni ke Shillong Archdiocese u Most Reverend Dominic Jala u Headmaster ke St. Peter's Secondary School u Father S. Karmoplang ki dekot nang kitkam ke Golden Jubilee Celebration Committee ki nong hikai ki kena school ki nong sunshar nong ke Laitlyngkot ki nong song nong bat kiwe. Hak ni ke singi penha perdana ya ni ke Jingrakhe la pelong ru ya ki program beper kentop ya ki jingrua jingshan ki jinglekai bat kiwe de kita masa haloran san ki balai sementa ki kena jong ni ke skol bat kumjo kito ki kena ki bala pendap ya ke jing puri anak ni ke skol hak ni ke sngi la pelai pai baru ya ke top jinrai jong ni ke skol ke bala ai kerteng ban ken mau ya pi bat kumjo ya ke souvenir ban pensa kan mau ya ke ni ke Jingrakhe ya ke Jingdap san pos nam jong ni ke skol ban ken mau ya pi. Okay, so you can give a big round of applause. Okay, one more. As the first student who got first division from the school, Baskem Ranger. As the first student who got highest total number in distinction from the school. Come on, give a big round of applause, student. Dr. Sister Philomena ini Sister Dr. Sister dengan try ke Jingdon ke ni school kedai ke Jingrakhe yakin ni than Snem badna ko minister jong ka jilla nagalya napan pau ke jing somo ko bakrau ya ka barang ka thlek ka ba ka wei na ki benta pa ka try kam de ban tumtil ya ka puli puthi pa thangi ni ba ko bala karen ki no karen sakman ke ne ka de ke school ko bala no sinyang shibur chekini ki thai but na try laga ba kamdon ke ni school le se de ki spa de ki ajar ba ki kina de ki brio ki no ki brio ki ba mudon jing na start Rega shukwa abanong nomor ni dei jet na greu ren pai. Te kejingele ka khamser khai yeni te na soban kerpan ba lada ka bom dakten pareng niduna haka quantity lane haka jingbuan kangin penbuan no haka quality ne haka jingong janai ka jinglong katsai. But mangin pun poi ya kata kedai kapuli puti. Nama bang ini jet bendreu repai bakari India kapadon daki hajar milian kibriu jet bendreu kasi jentia jami kedon angkoma 10 milian siteng te bangin long kita ki balak no sinyang ya kari India bai jami batrai ni hab ya be ya kijingan start ai ba daktin preng ni ongmo it's not the quantity that matters but it's the quality that counts that matters kenana so kwa no sinyang ni bak nabdap la kijing kemen bani ba kijingnya buon ki pa kapani ba piru pikwa bandon bentalang ba kata kijing puli puti jogi kon ki jogi kapam idan kam ma nomar tangki nom hikai kinom la ban yarap ki kon jogi hoi kinom hikai ki don kam ka benta ka biang ba tendrai pi ki pa kide benyadon rangkap ki kon jogi ban ban syur Banten tiu ya kapuli puti ya kejingan mista kaki pun jongki dengan akarpat bakit kia hamtam kejuk menta kejuk pa kejingele pa syakai ba hidon kam manang yele entresitom susu baki pun jongki kin wan khamsa khamat kejing pule mar mangala om kejingele menta kala nang syakai wat hapdeng para jongi ki kena kasiru nong puli ifna school kasiru kejingele ala syakai dengan kamban penjama susu bangina apa
kan nangya kisni bipor akicingem jungi nila banjok ya kicinge nila kaban yele persya kicinge kini kudo mangkisni nomor ko perthai kamsya shumanta yani bangin shu long volumana lade reftin tareng ni au bangin shu long mediocre nide ban long best nide ban dai kiba janai nomor ulai klan thau tuna yani dan mereka shulong bang bidang kamar kontrai shitom desi jingan ting start bidang shu position sikini kilom jungi dan mereka warla kata ru gede bidang kontrai shitom bangina bangwan shakmat bangina banyele ekichinge dungi kendo hadi nabot ekichinge jungi kamtam yakini ki kena school jungi. Tú eres el imán y yo soy el metal. Yeah, friend, you can clap your hand. And raise him. Me acelera el pulso. Y ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Estoy que tomarlo sin ningún apuro. Okay, we clap your hands, friend. And raise him. Quiero respirar tu cuello despacito. Such a little one. Déjame decirte cosas al oído. So much courage to be on the stage at a very young age. Despacito. Despacito. Besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu mano, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu olvido. เป็นกิซึมหาสุนเกียร์วายเสียวตันนาสอบัดยังนาอูดิงกิโยเกนบันมา
rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along, then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. No, I can find a key without you. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. You're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony. Love you so much, the radio. Will you hold me tight and not let go? Okay, give a huge round of Light shine out bright and fingers